turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri ko twumva tuje aka kanya kugira ngo tubagezeho ibyavuzwe na perezida w'u Burundi muri make ibi bintu bihatse iki. Hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 ubwo perezida w'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye yasuraga komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo yifashishije byari bimaze gutangazwa na guverineri w'iyo ntara ya Kirundo. Perezida yifatiye u Rwanda n'abanyarwanda ku gahanga maze arivovota so guharabika u Rwanda, so kuvuga rwose ko biteguye bafite imbaraga n'ingufu ko bazivuna umwanzi kandi uwo mwanzi azwi neza ari igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda n'u Burundi turabavandimwe. U Rwanda n'u Burundi nta nyungu n'imwe u Rwanda rwakura mu gutera igihugu cy'abarundi. U Rwanda nta nyungu n'imwe rwiteze rwakura mu gufasha abashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Abarundi turabavandimwe, abarundi turashyingirana, abarundi turasabirana, turi abaturanyi ba bugufi. Perezida rero w'u Burundi rwose byagaragaye ko mu mvugo ze za buri kanya aba ashaka kumvisha yuko u Rwanda turi abanzi be, nyamara u Rwanda nta na rimwe twiteguye rwose kugira, u Rwanda rwiteguye na rimwe kugirira nabi abavandimwe bacu b'abarundi. Perezida rero ubwo yari yagiye muri iyo ntara ya Kirundo, yari yagiye mu gutera inkunga cyangwa se mu gufasha ajyanye imfashanyo ari kumwe n'umudamu we n'abandi bafatanya mu kuyobora igihugu, bagiye gutanga imfashanyo muri iyo komine ya Bugabira aho bagize ikibazo nyine batabashije kweza. Noneho rero ni munaho ngaho yavugiye iryo jambo. Perezida w'u Burundi rero ati rwose abanyarwanda bararye bari menge, ati abanyarwanda nibatitonda bazatugwaho ahubwo ari bo. Perezida w'u Burundi rero mu magambo ye yivugiye aragira ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana namaze kumugabisha uzo tuzoga tuzomuvyumva aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha ubu ntabwo dushobora murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Rero tuzoraba neza noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza nakariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bagabo bakicwa nk'impene uko nyene, abantu b'abagabo bakanura. Ngayo nguko rero uko perezida w'u Burundi yivugiye aragira ati si abanyakirundo gusa ahubwo n'abanyarwanda bazarwana n'abarundi bose nabo bazaza hafi ya Tanzania turwane n'abanyarwanda bose. Akongera ati dufite umwanzi wacu bugufi kandi twese turabizi, ati twiteguye rwose kumurwanya tukirwanaho ntituzapfa nk'abanyekongo. Ati hoya mbese nawe byumvikanye ko abanyenga ati bapfa nk'ihene bagapfa bakanura bareba. Ati kandi abanyarwanda muzabaze neza iby'amateka ya Kirundo. Akongera ko batushaka kuduhonyora natwe tuzamuhonyora. Mu magambo makeya rero abarundi nibaryame bisegure, abarundi nibaryame batuze, nta nkuru mbi nta mutekano mubi uzava mu Rwanda ubagana. Ngayo nguko mwari kumwe na Isaie Sego, iganza bizuru bw'iki ndashyira rwema rwa Rukeratabaro, Nkotanyi Iminega rwa Gitinya. Naho utaha, ciao ciao.